Jo, veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi vlog. U današnjem vlogu, kao što sam i obećao, idemo do onih životinja, to jeste do onih konja, jel? I magaraca i ostalih životinja. Tako da, polako se upućujemo prema gore. Biće tu neki fini kadro, neće biti neke puno priče, šta ja znam, ali ono lijepi kadrova će biti. Tako da, idemo.
Evo ekipa, to je bilo to što se tiče ovog vloga. Ja sam nadam da ste uživali ovim nekim lijepim scenama. I ako jeste i ako niste, ostavite like. Ako vam se nije svidjelo, naravno radi dugme dislike. Obavezno subscribe i komentar. Tako da do sljedećeg vloga, lijepo za svima i čao.